Sinibingelele bafethu enhla nasenzansi la kufinyelela khona lo mbukiso siyasithoba phambi kwamehlweni sithanda ukuthi-ke sinethulele la iqembu bafethu ubuhle bamango lizophuma laphana kusasa njengoba kuyi-weekend bafethu silicelela nje ukuthi-ke niliseke kakhulu umsebenzi omuhle ngendlela eyisimanga wenziwe ngothando nangokukhulu bafethu ukuzimisela. I-CD ibiza-ke u-R50 nje vo bafethu noma ngabe ukuphi la ukhona mangabe uthanda ukuthi ube nayo ungabhalela inamba oyibonayo lapha esitrinini sakho noma-ke uFacebook bafethu uFacebook yena-ke uMasam Mdakane okuwumgciva-ke bafethu siyacela kakhulu ukuthi nimsupport akwazi ukukhula umfana aye phambili siyabonga kakhulu. Umuntu engicula naye, umuntu engizwana naye.